Kalau pelong itu pleno ya pigit berfilas syak bendungkan. kena step bentar kena jiki ni kedai nak tahu apa kumla yang bos mana step apa kena sekian sem kita exam hendak apa ke exam ke dan bos di bendan hendak kumla pendiang nak administration dia ngilai khang ke git jongka berdung sport ni hu bentar step debat hadin sekian ke jingnya keren ke jongi ngilai yo sti na in charge jongka transport ba ilapan map ya jing la jing bom la pendiang ki bos bat ila kular lu ba nadu musim tayo ladu lasim tayo kin pendiang no ya ke weekend bus bat kinya bet nadu lasim tayo Tekan no terligi tinggi bas kan punya. dambakla ar tli la pendiang ndai kampat ya you kampat mention mar munsha ki ya ar tli bus Disebut lagi kena kita exam pat hato kelak biang nak entang. oh lada kido haba kido exam ki bus berhak ki sa pendiang bet na apa administration Tena ke ikut dah lese bagi kampan biang bas pe kelam kali nak. ki ong gede na kadaw ba ki khamyo jing tip ba ki don exam ki khna Kamu lagi kelam yo jing tip bakat ka. ki Hindi ka jing miscommunication long ka. miscommunication apa ni jong ki controller bat jong in charge jong transport di tak kadaw ki khamla apen biang ke bus nam step khamyo lupa ka jing tip ndai ni habang ila yo menen ni ka jing tip ila ya phone ila ya gerpat ban pendiang ki bus ndai na kaliang ki yo pura pun pendiang bakila dia platform Nah katanya kerem nak langsung tu buat kesam lah sedang kemelas tayo nak mensin kong. Teh du mentah kim krem je. Tu mi lak ban ong ban wakila ka man ya kalau wei jeng ki samlah pule ke jeng kene hu. kita ngila ban ong hin mar ba samsim kham ki khai ga ik bakidi ban le bat ila long balik ke le kai shai ga ik ba ga lawe ji khna Student Unity long live! Long live! Long live! Student Unity long live! Long live! Long live! On the Husul long live! Long live! Long